Miloš Biković, zvezda Montevidea, uoči premijere najnovijeg nastavka fudbalske sage, našao se i u romantičnoj melodrami o ljubavnim problemima mladog bračnog para 30. godina prošlog veka, kad ljubav zakasni. Darovitog glumca arhaičnog izgleda reditelji rado vide u filmovima epohe. Ja mislim da je to posljedica Montevidea koji imao velikog odjeka i onda prosto ljudi su počeli da me povezuju sa tim. Što mislim da je krajnje vreme da, to mi govori o tome da je krajnje vreme da bežim iz te epohe. Osim u životu, mlada glumica Brankica Sebastijanović, Bikovićeva je partnerka i u ovom filmu. Bilo je bitno da prosto bude jako dobra saradnja između partnera, da bi se to posle videlo, da bi se videla ta neka lakoća i da bi se videla naravno i ljubav i emocije između njih. Otvori! Ne! E pa kajaćeš se! E pa dosta sam se kajala. Delo je da je to vreme bilo bolje nego ovo sada. Romantičnije, sa nekim junacima, herojima, su ljubavi bile jače, veće nego što su sad. Nakon beogradske i premijere u Novom Sadu, film Kad ljubav zakasni prikazivaće se u bioskopima širom Srbije.